Imbuge rambirambi muno pole chetu kiri mwekuru wa Mheshimiwa Libondo Roito wa Fithi Mweti na nabawe bonde nteba gweta marieto nontu kimiru ntomurume atitara ana kana ng'ombe indi kambwire uma itukugwa turingikite kwa mwekuru Mweti gwe tuli amunwe tukamusupport kiri mantu jonde na nandi batwe tukubanga tukali twabanga itwe twina kamiti igiri imwe ketherere Meru Sports Club kwambiriria narwa rere kwetherere okumatha 11 na yenge ikethira iri Nairobi. Mheshimiwa Mweti baba ingi benu bomba kuria nata kurakarikire araka Mheshimiwa karajerwe arali na mulimo jwa diabetes na chukari itia muno mwanketo mage ya complications wira tumiretwa ndiwo u tuntu bakoza ndi mujumbe yake Mweti my relative. It's my first hand cousin na ichogo tumatubanga mantu ya twinze tuli amwe kumau together twina memorial service kazi ni senere gwitwa life celebration family na Bishop Mulevi ili nala tena estate along Juja Road na ikedere ntuku ya kiumia da nyanya na tuiromba ntu bonde beje tuye turombere mundo wetu nontu arali na chole baba inge bamwe Meru na bange Nairobi kuma parliament arali mulingi biashara na ungana na ntu baba inge mono kwa undi baromba bonde twetirimana na bona alea Sagas na bange Meru na bonde batendi memorial service tone tukulingeria mundo wetu bwega katukaromba nontu Mweti narali na chole baba inge including president wetu Uhuru Muigai Kenyatta nkabamenyithia kinya munini wa Uhuru William Ruto tustimu chole Mweti na ibaitete ngugina about 2013 mwaka 2017 be parliament na narakareba gweta muno they have been very close to him na ndibonde nkabera mubango jora tuli na juru buge family Mweti umirie tuli amwe twinde indi ndiromba kiri antu baraba kuandika kiri mitandao na jau yange jonde ukwa kiri social media bamenyere Mweti narare akuonoka ndalike muthia mieri iri thiri 3 utingi ali na Mweti atikwirite uririte na kyo tumone nyaba tutukalia tole amwe nontu Mweti na twitirera tugwathania atwira warenda kuona ntu babuthu guchiba gwatanirite na barigi ntu kimwe. Mweti is my senior brother nda ambira tugwatanire I don't see reason of why tutiburi kugwatanira na ibuendo ba Murungu na baba officials baba ari batwiro bishinewe nyabongwa ya Kristo na tuona twindema gwataniro ne agirite kenda twitira ntu babuthu guchinguge kutina complications na ibuburari wendi ba Mweti na ndikira nkaburomba ne ati baraba kwandika bamenye bare andika mantu ja muntu batiji nontu bayiye Mweti ura mukuru Mweti arali kiumbege kero mtu onoki na ndina mare ali nontu ndi pastor kanisa AIPCA na imbi ntuma iria wonokio ndina Mweti ali amona Murungu wowe na uma baraba iye Mweti bomba kumunjanji na mantu jara makuru outeu is a new creature in the name of Jesus Christ kwa una ndini mpomba ikubwiro uantu betu buge twinde tu supportane na tu support Mheshimiwa Mweti kinya babu bwinde antu ba press bukenda kwalia mabaraba ingia Mweti na lingire life chenu in one way or the other generally mtu lende ntatu na mtu kinyolende te Murungu digandirezie ola omba kwithura wije jo Mheshimiwa uga the last few days bwana Mweti alandinga ira thimu ndauga aro akaromba limonge kira thimu ira volume kenda kinya mwekuro ko igwa kiromba twigitandene kinya last show tuko kana ba 11 rukiri akaromba na inya muno na indirejere kumenya antu barabonde aralinga ira thimu kinya super wetu wa kanisa akalingira super akamurombera na akarombera antu baba ingi sana akarombera antu bonde generally kwa Mweti narali akulikania na mwathani owe na nontu muntu endete kanisa na mbirite kinya mbere mantu juja kalika
ati namba ila yawe ya kanisa yetu ya MCK Ruiga Church na kwenda kumirinio nikenda akethira kinya kethira kanisa nengi Nairobi still akethira ali full member then ya kanisa yetu ya Ruiga. Gideon Muti Ontwerea o ukwarikia kwirwo arari aguchinjia muno na uni demukujia ati Gideon Muti Ontwerea na arari akuonoka nonto in most cases arambuka ya thaa 10 akambira turombe na tukaromba for the last 2-3 months. So uni ke mweti muno merie wewe mwisho ndigurune ija barua uturone bwakwa jera Paulo andikirite Timotheo embere kamwaliga Timotheo embere chapter 6 akeraga Timothy atigane amantu jange jonde charia jale kanyuma jaandiki kanyuma au pursue righteousness, pursue godliness, pursue love, pursue faith, pursue endurance na mwisho peace and harmony. Tena manto ja mangeja kuga Murungu neke moyo jwa Gideon Muti Ontwerea antwaega aria eka endo bawe. Mheshimiwa mwetirira leo ni antu babuthuku chingu geitaira na kwe mirandi mingi ire ambiritie ne mwetari kuthira na ambira uraumba gwiteto na mirandi uyu yonde nurio miji na oro mingi utungetika chairman wa CDF na wi Frank Muthuri na nambona ngitie na itwitete na mbere tugitaga na tukithiraia na ndinama mbere financial ya ijithira mirandi ire mheshimiwa ambiritie yonde tuketha tukuthiria na kwenda kwa Ngai. Mirandi to identify te murandi yumwe ofisi ya ndiyo katheri mheshimiwa na tigite aka mitigira to a certain stage and we have taken it over kinyabo geta naona ndi ijogwita na mbere mheshimiwa na tigirite obici ya chief wa Mariene ya kia kinya stage na pogeta ni gwita na mbere as we are talking. Mheshimiwa na tigirite murandi jwa obici ya Chibu ya Kaito West bwana Mbiti na Kinyajungwa ijogwita na mbere ntebutarira nonto ne alio mirandi mingi but those are just examples. Kinya murandi jwa obici ya Mwitomura ya assistant chief, kinya murandi jwa assistant chief Ongonga Nyajungwa juleta na mbere, kinya murandi jwa assistant chief wagitie and they are going on na tukamikishwa ikuthira kwa unandi. Those are the examples which I can give you nigo kariyo na tero yunkaki. There are many others nura constituency wije nene na ndanda abwira kikira nkurikano tibuko na tagwe kompande kitente kamatite.